Hello viewers, YouTube community guideline opore moila previous video remove kodise edo kane moi edu bank details khan do blur kurigena moi re-upload korina ase to video to last tak sai di video koina janai di ase. Hello guys and welcome back to my channel. Hope everyone is doing great. I am also doing fine by the grace of God. Aji amian la brother ekta David konyak la donation opore update loina ayala se moi alop diri hoise kilo le do moi tala pusti de chaina ahado Sunday rati ora moi bimar ho do aji tak moi phalo recover ho na oliba aji alop phal ho garne moi edu video loina ase aru moi advance koi di ase moi la health ni midibi amnian prayerly support kuri di bide goina moi edu request kura chanai di ase kiman junbra pishi motop kurise unexpected amount aise kuno cash pra tala parents kan gi dise aru kuno ado account dia ase to account dia la do mo aji transaction goina amnyange dekhai dibo to ek toka bolegina 150 10 toka ina 1500 ina donation pishi aise to kiman junbra nicho gi thakala khichara na lagina David la life nimide tala treatment nimide amnian phapna gurina ina donate kura garne pishi thank you moila side pra amnian sob ge thank you koise isor rai amnian ge blessing in reward dibo goina idu pisaste chanai diase acha ko nishina amount kiman aise idu do amnian idu pichide moi video de transaction gram de chanibo bolibe kuno amount do tala parents kan ge transact kur dise aro mane cash de dise aro kuno do account de dise to idu details to moi idia amnian ge video de dekhai dibo kiman junba kiman dise idu do aro tayando idia Guwahati chabo ina planning kuri ase to idia medication be date 7 de idu achi kalima chore idu medication khatam hoi jabole ase to idu biche de result ki hobo mon na jane tawai khai khatam hob biche tagi do aro phulina olai jai guse to ta further treatment karne jabole ase hala parents khan ta hala family khan bishi tuk ase idu arne amnian aro paratak motop kurule tayar thaki bidei goina idu bi request kora janai di ase to tan further treatment karne tan Guwahati jabole plan kuri ase to kina kurina chawo idu ambi moi amnian ga update kuri dibo goina idu janai di ase. So guys, amnian la transparency nimide moi dia transaction kurina dekhai dibo sabi account number idu ase SBIN IFSC code idu ase naam ase Angkhau konyak de to ida transaction kuribo de chalo let's do it 2000 actually the amount was 11,910 rupees aise olibe mola kogaira 90 rupees to tai 8 kurina 12,000 phatai dias de charity for David konyak chala let's do it confirm pindu mo lokai dia saja चलो जय श्री guys bye